Leicester Square unwaith eto, ond dwi rioed di bod mor nervous a hyn o blaen, achos heno dwi'n gobeithio cyfarfod fy eicon ag arwr ers yn 13 oed, Leonardo DiCaprio! I know! Dyma lythyr nes I sgwennu I Leonardo DiCaprio pan o'n I yn 14 oed, a mae o'n 14 tudalen. Ond mae'n lythyr da. Mae'n mynd rhywbeth fel hyn. Fanwylid, Leonardo. I ddechrau, fyswn I licio pledio na chdi I gario mlaen I ddarllen y llythyr yma. Dwi'n siŵr bod chdi'n derbyn miliynau lythyrau bob dydd, ond mae hwn yn wahanol. Dwi ddim yn fan gwyllt, ond edmygwr o dy dalent fel actor. Ti yn anhygoel, a dwi mewn cariad efo dy waith. A chdi. Dwi wedi gwylio Titanic 14 o weithiau, a dwi'n gwybod y geiriau I gyd. Dwi'n gwybod bod hyn yn swnio'n hurt, ond dwi wir yn credu yn bydd ni fod I gyfarfod rhyw ddydd. A dwi'n edrych ymlaen at y diwrnod yna, pan fydden ni'n rhannu ein breuddwydiau a'n hofna efo'n gilydd. Tan i'r dydd yna gyrraedd, dwi'n meddwl amdana chdi bob un diwrnod. Fy holl gariad ag edmygedd. Ti bia fi am byth, Leonardo. Mari Lyfgrin. O bob diwrnod yn y byd I gael spot anferth ar yngen oedd rhaid iddo fod yn diwrnod o'n I a Leonardo DiCaprio mynd I gyfarfod. Diolch fawd. Diolch am hynna. Di'n amlwg. Ydi o? Be dwi'n mynd I neud? Dyma gerdd nes I sgwennu I Leonardo pan o'n i'n 15 oed. Cerdd o'r enw Notice Me. I feel his perfectly formed ears, but hear nothing. I ask him a question. Ti'n iawn? I get no answer. I tear him off the wall angrily. Stupid me. Bwerus. Dwi wedi gweld bob un o'i ffilmio fo ers y dechrau pan oedd o'n ifanc ofnadwy. Critters 3, wedyn oedd gennych chi This Boy's Life a What's Eating Gilbert's Grape, gath e'n webu am Oscar yn hwnna. Wedyn Don's Plum, nath i'n hyd yn oed cael ei ryddhau yn Ewrop. Dwi wedi gweld hwnna ar y we. Total Eclipse, wedyn ymlaen I Romeo and Juliet, Titanic, Gangs of New York, Aviator, Catch Me If You Can, Departed, Blood Diamond, a rwan Body of Lies. Oh! Fi newydd weld am y tro cyntaf. Mae'n surreal achos mae'n dod ar ysgofion nôl o faint mor dda dwi'n nabod gwyneb o, sy'n chydig bach yn odd. Mae'n sefyll am fanna. Oh my! A mae gwallt fod I rhaid yn ôl efo gel fath oedd o'n y dillad posh yn Titanic. You scrub up well, Molly Brown. Dwi yn mynd I fynd yn wan pan mae'n cyrraedd. O, di sôn sal chdi bach go iawn. Hi Leo, it's my pleasure to meet you. Hi, how are you? How you doing? You like to choose films that make people think in a different way or... Not always, but well, thank you. Recently. What was it about this film that made you think, I've got to do that one? It was really the element of working with Ridley Scott and Russell Crowe, and of course the material. You know, to be able to play a CIA agent in the Middle East during a time of war that says something pertinent about the world we live in, that has, you know, political undertones to it, is an incredible opportunity, and one that I'd be a fool to pass up. I have to tell you, I don't want to scare you, but I was a massive fan when I was younger of you in general. Thank you very much. And I wrote you this rather scary letter. Uh-oh. You don't have to read it. I just think it's fate that you should have it. Don't be scared.
llaw. Dwi'n oce. Dwi'n troi chdi bach yn psycho eto. Nath o ddod ar ôl beth yn ôl. Nath o twtio llaw. Nath chi weld yna. Nath o chwerthu na sort of o bechod. Nath o ddim sbio arno fo eto.